Reka ngusuhuze kandi nkwifuze amahoro y'Imana wowe udukurikiye, ndagusuje kandi wowe udukurikiye uri mu nce zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda, kuri udukurikiye uri USA, Ubutaliyani, Ubwongereza, ndagusuhuje. Kuri wowe udukurikiye utameze neza ndakwifuriza kumera neza, nkubwira ngo burya komeza wizere Imana, ikintu cyose kigira itangiro kikagira n'iherezo, buzacya wongere umererwe neza, umucyo ukurasire. Nk'uko nkomeje kubibabwira rero, uyu ni wa mwanya mwiza, tugiye kurebera hamwe isomo rya YouTube. Kuri wowe udukurikiye utarakanda subscribe, ndagusaba kugira ngo ukande subscribe kugira ngo uzajye uhora ubana natwe mu biganiro ndetse n'inkuru zitandukanye tukugezaho. Reka dutangire. Uyu munsi tugiye kwiga ku isomo rya YouTube. Hari benshi bibaza ngo ese YouTube ikora ite, ihemba ite, ese ihemba angahe? Tudatinze rero reka dutangire ku muntu wa mbere ufunguje YouTube channel, uko atangira guhembwa n'inzira bicamo kugira ngo abashe gufata ya mafaranga. Inyuma turebere hamwe ese nangahe afata kuri views 1000, kuri views 1010, kuri views 100, kuri views miliyoni, kuri views miliyoni 10, kuri views miliyoni 100. Reka dutangire. Iyo umuntu afunguze YouTube channel, ikintu cya mbere aheraho ni ugukorera subscribers 1000, hanyuma akaba afite n'amasaha 4000 y'abamurebye barebye ibihangano bye, ariko bitarimo copyright ibye ku giti cye by'umwimerere. Icyo gihe aba yemerewe kwa applyinga akajya mu muryango w'abemerewe guhembwa na YouTube partner program. Applyinga, yamara kwa applyinga agasaba na AdSense, yamara gusabwa AdSense akayihabwa, yamara kuyihabwa noneho icyo gihe niho urugendo rwe rwo gukorera YouTube ruba rutangiye kugira ngo atangire kwinjiza amafaranga guhera kuri rya $1. Za views za subscribers yagize inyuma ntago ziba zaramuhaye amafaranga, ahubwo ziba zaramuhaye bwa burenganzira bwo kugira ngo yemererwe gutangira gukorera amafaranga kuri YouTube. Icyo gihe rero iyo amaze guhabwa ya AdSense, yamaze ku applyinga yemerewe, abatangiye urugendo. Arakora ugakomeza gushyiraho video, ukazamuka $1, 2, 3, 4, 5 kugera ku $10. Hagati y'amadolari 19 iyo yagize bahita bakohereza pin iva muri Amerika. Ni ya pin ushyira muri AdSense yawe kugira ngo ya step yaho uzashyira account yawe, account ya bank ifunguke, ubona aho uzayishyira kuko nta haba hahari. Hanyuma wagera kuri ayo madolari hagati y'9 n'10 bakayikohereza, uba warashyize muri AdSense yawe postal code yawe, ukajya kuyireba ku iposta, nta n'igiceri cy'10 bakwishyuza. Ukayizana iba ari envelope, ugaca akantu kariho hejuru, wamara kugaca ukayisa naho uyihinduriza, ukabonamo imibare y'ibanga, ukayiverifya muri AdSense yawe. Wamara kuyiverifya muri AdSense yawe, ukabona ahantu bakohereza step yindi, aho ushyira nimero za konte ya bank, yaba iy'amadolari yaba iy'amanyarwanda. Biterwa n'iki? Biterwa na konte yawe ufitemo. Njyewe nakoresheje iy'amanyarwanda kandi byarakunze ku macano mfite atandukanye. Hanyuma rero icyo gihe uba ugomba gukora, iyo wafunguje konte warasabye YouTube muri AdSense yawe ko uzajya ukoresha amayero. Ubwo iyo ugeze ku mayero 70, igihe cyo guhembwa kiba kigeze. Niyo ugeze ku madolari, warasabye amadolari, iyo ugeze ku madolari 100, naho igihe cyo guhembwa kiba kigeze. Amafaranga yawe ava kuri
AdSense hagati y'itariki 21 na 25 nibwo ava nyine kuri AdSense ajya kuri konti yawe. Ajya he? Kuri konti yawe ya banki. Abantu rero bahembwa hagati y'amatariki 21 n'itariki 25, ukabona amafaranga ageze kuri ya konti, kuko wibuke uba warahuje ya konti yawe ukayihuza na AdSense. Ni ibintu biba biri kumwe, biba bihuye neza, biri connected. Abibazaga icyo kibazo ndakeka gikemutse. Hanyuma y'amafaranga ageze kuri konti yawe ushobora kuyakuraho bisanzwe ukoresheje telefone, mobile money, cyangwa ukajya kuri banki bakayaguha, ariko ayo mafaranga uyahabwa yamaze kuvamo umusoro. Haba hamaze kuvamo iki? Hamaze kuvamo umusoro, nibwo ava kuri banki, kuko iyo umaze kuyagwiza, uri hafi guhembwa, hari uburyo bakubwira bakohereza muri AdSense yawe kugira ngo usetingemo uburyo bwo gusora, kugira ngo wemererwe ko ya mafaranga yava kuri account yawe nyine ukayahembwa, warawusetinzemo uburyo bwo gusora bwa payment. Noneho hari ikintu cy'ingenzi rero tugiye kuganiraho, tugiye kurebera hamwe abenshi mwibaza cyane. Iyo ugize views 1000, warakoze neza, video zawe zararebwe, uhembwa ubundi benshi na $3 hano mu Rwanda. Benshi bafata na $3 kuri views 1000. Byumvikane neza ko iyo umuntu yakurebye za views 1000 ukazibona, iyo ukwezi gushize ukazihemberwa, ntabwo wongera kuzihemberwa nanone, ahubwo urongera ukagera gute, ugakorera izindi. Niyo mpamvu ugomba guhora ukora ibihangano, ibintu bishyashya bihora bikurura abantu, subscribers zikiyongera, views zikiyongera, kugira ngo wongere ugere ute, wongere uhembwe. Tumaze kureba kuri views 1000 kuhembwa $3, views 10,000 uhembwa $30, views 100,000 uhembwa $300, views miliyoni, ujya ubona abantu bagize views miliyoni baba bari buhembwe $3,000 by'amadolari, ubwo ni miliyoni 3 zirenga z'amanyarwanda. Views miliyoni 10 nago z'amadolari, views miliyoni 10 uhembwa $3,000 by'amadolari. Views miliyoni 100 ugahembwa $300 by'amadolari. Mwabyumvise rero uburyo ki YouTube igenda ihemba, ariko icyo cyose uba ukora uba ugomba gukora ugashyiramo ingufu zawe, kandi ugakora ibintu by'umwimerere, ibintu byawe atari ibintu ukuye ku ma YouTube channel y'abandi. Murabizi neza niyo YouTube yawe yaba imeze neza, ihembwa, ikora buri kimwe cyose, ariko ukoresha ibihangano by'abandi, uba uri muri risk, kuko isaha n'isaha wajya kubona ukabona baguhaye reuse content, ugahita wambagwa monetize yawe, ugahita usubira hasi ugasaba kwa piringa, ugasaba imbabazi, byanakwanga bikagusaba gusiba za video zawe zose, ukongera ugatangira gukorera amasaha, ukongera ukaprayinga bundi wishya. Urumva ko uba ugomba kwitwararika muri cya gihe cyose wemerewe na YouTube ko ugomba kuba umukozi wayo, nayo ikaguhemba, ikaba boss wawe. Ugomba kwitwararika, ugakora neza, ugakoresha ingufu zawe, ntukoreshe biriya bihangano by'abandi ukuye ku macano y'abandi. Ntago ari byiza, kuko bigusubiza inyuma cyane.
Reka ngushimire rero wowe wakomeje kudukurikira kandi ngusaba inyunganizi, utanga ibitekerezo bitandukanye ndetse n'ikindi kintu waba wifuza ko tuzaganiraho wakitwandikira muri comment. Kanda subscribers, wibuke kujya hirya kandi kukazogera like kugira ngo YouTube ikomeze itume video yacu igera kure hatandukanye. Wakoze rero ntakagaruka. Ciao ciao.